abagore batatu baje. Hari abagore batatu baje. Turatasha. Abagore batanu. Kazi za Roho zibarikiwe, kazi za Roho daima. Mimi na barikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Ico kintu uri mu gukora uzogisarura. Nimba ari ciza komeza, nimba ari kibi so niba bashaka bareke kwirirwa bagusengera uzogisarura cyane, uzogisarura. Muzamwe ngo imvura ishinzwe iki? Iyo bavuze ngo imvura yaguye nuko umeze icyo wateye. Muzotinye imvura izinyagira ibigori bikera, ikanyagira ibishimbo bikera, neza inyagira urumogi rukera. Ibyo mvura izimeze ibishimbo n'izimeze urumogi, kandi urumogi leta yari ruhiga kubera iki? Imvura ishinzwe gusa kumeza icyo wateye. Bivuze iki? Bivuze ngo nubona Yesu yo kurinda ngo mu gitondo ukora ubugome, Yesu yo kwaba kurinda neza ngo mu gitondo wongera ukora ubundi bugome, yo kongera imyaka yo kurama ngo wongera ukora ubundi bugome. Ariko ako si cyara some uranyihanganira sinamenye teme. Za filime zo mu Rwanda bita Kanyombya yagiye mu bukwe, yagiye ahantu ashikararira, akaza avuga ngo n'umusaza barabanye. Umuntu bari begeranye yambwira ati ntabwo hapfuye umusaza. Araceceka arangira mu kanya ararira, bakuye umusore twarabanye, ati nta musore wapfuye. Ashira umwanya ati uyu mukecuru agiye uruki, ati hapfuye umwana. Yarazi umuntu wapfuye, yarize gatata atazi umuntu wapfuye. None nanje mfite shida mugani wa Revera, ninje muntu wagize inyota y'amakutano ariko ntazi teme. None muranyihanganira, ariko hari izindi zari ziri mu mutima. Bavuga ngo amen. Amen. Abagalatiya 6:7 Kofa arasoma narangiza asubize dutira mikrofone, turakomeza turimba karimba kavuga ngo yewe wa musozi muremure ubona wakora iki, ababibabarira uzabona umusaruro wabyo. Amen. Bibiliya iravuze ngo Abagalatiya 6:7 6:7 Timuyobe ikintu cyo kuyoba ni mugikuremo. Imana ntinagurizwa izuba. Iyi Imana twakurikiye kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Amen. Ibyo azasarura. Amen. Yewe wa musozi muremure we bukeye, musozi muremure ubona wakora iki? Imbere ya Zerubabeli uzamuka hasilarandeza. Yewe wa musozi muremure ubona wakora iki? Imbere ya Zerubabeli uzamuka Sina helelande deni astezave ya dezangas iduturi mi watuzane sebatu ababiba manawa bimima asina ferie moda ate ebestas Kristo iduturi mi watuzane sebatu
Twazamurirwa tuvuga haleluya. Umubiri urarushe ariko tuzagenda dufatikanya namwe ko tugenda tunezerwa niko umuruzi ugenda ushira tukongera twumva tugeze mu icumba ariko byibuze hano zagerageza dufatikanye twishimiye kugera muri notorero rya Karumeli Church. Shumba mukuru nabo mukorana duhaye agaciro kudutekereza ko twaba dufite izindi gahunda twari kuzikora tugataha ariko mugambirira mwifuza ko ari byiza duca hano ku ijimbo gani tukahareba tukabasura iminsi 3 tugataramana tukunguka namwe mukunguka. Imana ibaho umugisha tubiye agaciro cyane nkuko yabivuze bazaga kera ndi umwana nkaba ndaho mu rugo nagura inkweto amasokisi umva biranejeje cyane byari byiza ko nabonaga abantu bakorera Imana bafite icyubahiro kabisa nabonaga babikwiriye. Rero uri ari mu bagabo nakagombye kuba ngera hano kenshi kubera ko mu Bujumbura niwe narinzi kera n'abandi bakeya kubera kugera imuhira. Nishimiye itorero ryose muri rusange duha agaciro abantu bagiye bakomeza kujyana natwe iminsi kini cyumweru n'umunsi umwe iminsi 8 ntabwo ari mikeya abantu batonda buri mugoroba. Ibyo ngibyo tubiha agaciro abantu b'abagabo ba intellectuel abamama bibashye miryango Imana ibaho umugisha. Turashimira Kofi mu itorero rya Kadepe ryatwakirera Imana ibaho umugisha. Kofi yakoze ira connection arakutuvugisha aratwakira agendana natwe iminsi yose gahunda ziwe zimwe na zimwe zirapfa. Kofi Imana ibaho umugisha tubiha agaciro cyane papa ntacyo twakwitura. Nabonye uri kubwira nimba ari mushiki wambabazi nimba ari iki niwe uri kuvuga ngo ntiyakubabarire nako tugusabe tumusabe imbabazi kabisa nitwe twanze kuko umushitsi kudutumira akadusiga no kutumara amavuta mwuko abamubona ko twatinze cyane tibaraje kufara bakira ruhara basiga kugira ngo rero amavuta yacu adashira gumane nuko turi kumwe na Kofi. Niyo mpamvu tuzotuzana hano hose kugeza dutaje agaciro yumve. Pastor Noah numugisha kubana nawe no muri vetu turi kumwe. Hanyuma Pastor Byishimo aba Pastor Mutebutsi abandi bakozi b'Imana basaza bari hano numugisha kubana namwe. Hanyuma shimira Dutira kenda muserereza ngo n'igikoresho cyiza gifite nyiraca akamaro. Iki ni gikoresho cy'Imana kabisa. Imana igumugisha. Mama mwiza hoba impamvu zo gutanga ibitenge muramutse ni mufatwa muzomuhe byinshi bamuhe byinshi kabisa kugira ngo nahagera njewega umugore amaze nko kumenyera ariko umugore wahagurutse akahitaza wenyine agasigira umugabo agasiga abana akagira gute mwamwiteho cyane. Amen. Abantu bari hano baratuje cyane. Mumeze mute? Mumeze neza? None uzikiri cyaki ducanga se. Suko tutamenyera abantu bameze nkama. Nuko nturevera abanyari busoka naho mwego mumeze nk'abaturika. None ni hano musenge. Baza bategera. None ko turabahuzaga na revera wanyu ntibihuri. Ko tura ariko mukoze igitangaza. Ababiba tuzabona umusaruro wabyo niduturira tuzaneze tubonye ibyo twabize. Iriya teme bakomeza kwisoma kandi umutima wambwiye ngo sinyitekereza ngiye umutima umbwira kubera ko batari bambwiye teme umutima wamubwira ngo tuzoganire namwe ejo gukomeza gukorera Imana. Amen. Simpinduye teme nibiza na amahoro ariko no kubera ko iyo babimbwira nari kubitegura ko sinabiteguye. Noneho uyu munsi ndashaka kubabwira amahame narindwi ndavuga nka 2 cyangwa 3 kubera ko nta mpamvu yo gutinda dufite veye. Nishaka imvuga 2 nicare mu minota 20 cyangwa ingahe ndangiza ninjoro nze gukomeza yandika ngahe ariko mbabwira amahame arindwi yo kubiba. Ubundi hari ibintu biba mu ijuru akaba n'ibindi biba mu isi. Mu ijuru ta amahame yo mu ijuru nuko nta bintu byo gushaka biriyo. Abantu bafite gahunda yo gushaka ni mushake hakiri kare. Muri ruhande Faustin yumva abantu bafite gahunda yo gushaka iyo principe iryo hame mu ijuru ntari hari.
byo kuvuga wenda ngo umuntu yo kwitwara neza ngo agere mu ijungo akazokora ubukwe nta bihari. Abantu bafite gahunda yo gushaka nibashaka yakiri kare, iyo principe mu ijungo ihari. Mwisi principe iruta izindi bagukangura akakubwira saa 8 za nijoro saa 9 bakavuga ngo ihame rikomeye kuruta yandi turi mwisi, ihame ry'Imana rikomeye kuruta yandi turi mwisi niri ico umuntu abiba nca zasarura. Niryo hame rikomeye kuri umuntu azasoma gutya, azaje ku ishuri agasoma bakamwigisha yavamo gutya akamava amazi igifaransa. Umuntu azayanga ishuri gutya, yanga ishuri bamubwira igifaransa kikamuyobera. Umuntu azasoma ijambo ry'Imana akarisoma gutya, karabiba gusoma agasarura kumenya ijambo. Wanga gusoma ugasarura kutarimenya. Tumwe mu bintu bazababesha ngo baje nyuma n'abaje kare ngo tuzohembwa kimwe, ubwo ni ubugingo buhoraho, ariko mu kumenya ntabwo ari cyo kimwe. Abantu bari buze ninjoro n'abantu baje ubunyine kare, namwe mwoba muri ibifu nimba nganira mukanganya ubwenge n'abaje kare, namwe mwa mufite shida. Kuko icambere nimvuga bitatu ndahera ku caka ngeza ku caka 5, bitatu barabikura hehe bataje. Uretse gusa kuja mu ijuru, ariko muri bino gusa ubusumbane tuzobugirira kuzogeza tugeze mu ijuru. Kubera iki? Ico umuntu abiba nico azagira gute? Asarura. Aidane sana. Imana ntinegurizwa izuru. Timutekereze ngo Imana ngo harukundi kuntu. Muzotinya Imana umuntu azafata isumu gutya, sumu yapanye yayisoma gutya, Imana ikamureka kandi hari. Kubera iki? Washatse gusomaho izikureka. Umuntu azaba ngo ntasenga, Imana ikareka kandi hari. Tawe zifaze isengesha ku mbaraga. Oya. Ihame rya mbere. Bwana sasifiwe. Bwana sifiwe. Rya mbere. Nuko imbuto umuntu abiba niyaza sarura. Ufite inzara y'ibishimbo nabihinge. Nibyo uzorya. Ufite inzara y'ibigori otera ubunyine uzorya. Tera. Ufite inzara y'inyama niyorore. Befera dufite ikibazo cy'abantu barimo gushaka bako ngukwereka abantu batankunda. Iyo mbuto warayihinze mbere kushaka kwisarura, hari iyo wahinze. Iyo mbuto yo gukundwa urashaka kwisarura warayihinze. Mwavuga ngo amen. None abantu barimo gushaka ngo wamagira ubuzutse wasenze. Urashaka ubuzutse wasenze. Kugira amavuta. Bibiliya iravuze mu gitabo cya Luka ibice 6:44, igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge. Bivuze ngo nimba ushaka imbuto z'umutini ugomba gutera igiti ciki cy'umutini. Nimba ushaka imbuto z'umugenge utera umugenge. Ariko nimba ushaka imbuto z'umutini kuraja kuri soroma ku mugenge hari imbuto wateye. Imbuto ushaka abari utera. Nitugera mu ijuru Imana ntizombaza abantu banyanga, ntabizi izambaza umuntu umwe ntakunze. Ntabwo ntazotanga raporo abantu batankunda. Nyitange raporo sinzi impamvu banyanga. Ariko raporo nzotanga Yesu azambaza ngo se kweri kutakunza abantu. Mbabwiza ukuri, nukunda abantu bazagukunda. Nugira neza uzobona abantu bakugirira neza. Amen. Nusoma ijambo ry'Imana uzorimenya, nutarisoma ntuzorimenya. Batangira ngo gusengera bagusengera iki? Hari umwana umwe wambajije mu kanya ngo kwereka abantu bo hanze baturusha imigisha. Turabarusha gakiza ako bakaturusha ama principe. Mbara turabarusha gakiza ariko baturusha amahame. Umukarumeri wavuye hano muzamwishije $100 akazibura. Ariko umusinzi wavuye hano aza abasinzi bose yasize muri Bujumbura. Kubagurira yo baha $200 bakanywa kuri Bonane. Tanga ncura aranyibagiwe akontanga ncura. Mwavuga ngo amen. Amen. Ese turi kumwe? Cyane. Nakoze ubukwe burangiye ndeba mbona mfite udukoti tubiri. Umutima urambwira ati nigute umuntu yo kutunga amakoti menshi. Umutima urambwira ngo umutima wo gutunga amakoti menshi itanga yangaya abiri. Fata rimwe ndiha umupastori, fata irindi ndehereza umuhungu w'umunyankoro uzubwiriza ku muhanda bati nkugabe ikoti. Namasigara gutyo. Umugore arambwira ati none ko wasigaye gutyo byagenze gute? Ati nikure baza barema. Kuranaremye isoko. Ni kuranaremye isoko y'amakoti. Kuva icogeye kugeza none sindagura ikoti kumba bwije ukuri. Ako muzombona nakose nako bangabiye.
hari wabonye ifoto nambaye ikoti bararingabiye umuntu azambara amahuzu 10 agashira ibitenge 10-30 bigashira hanyuma ukamutegereza umunsi bizoshira gutyo uzobura umuntu guha igitenge utangira amazimwe ngo abantu barakwanze ntibakwanze igihe wabyambaye bari bahari hari abandi bari bambaye ubusa kubera ko utabivye ibitenge ejo bundi nabwiye umugore yarambwiye ngo sugiye Bukavu ngo habe ibitenge byiza muzonzanire siperi nta mafaranga otanga siperi no kwamaje mwivuga butumwa amafaranga yivuga butumwa na siperi na inzu nta mafaranga mfite namwe atitanga ibitenge nimushaka siperi arambwira ngo saratanga bingahe tanga byinshi wamutanga byinshi cyane byinshi nyine atanga ibitenge 10 umugabo utanga ibitenge 10 umusinzira Kobwa musinzira ababibabarira igitaramo cyama kirangira ngo ba igitaramo cyarangiye amayitoke umwana w'umukobwa umwe ngo iwe mumurangije igitaramo ngo ari kintu nifite ku mutima ngo igitaramo kirangiye ngo niki wari ufite ngo nimvuga ngo abagore batatu ngo baze hano ngo tugure mu ka Felix Siperi aho ukabwira ngo nimpuye mwatugiriye tampuye bari bangira no ku mugore wanje yatanze ibitenge 10 mwavuga ngo eme nuse muzamubona Imana ari igifu nimba uzutera ibishimbo ukamubwira abana ngo mwitonde muzobirya mu kwa gatanu Imana ni igifu yo kuza mwivuga butumwa hanga kubera ngo dufite ubwabo bwanyu ngo duhitike cyangwa ntimuyiduhe gutese twebwe twabibye kuza Imana izadugirira neza wenda mutaza no kutuha n'ibintu byinshi mukasanka bagiye nko kudukanga hoya tumeze neza turatekanye kuko dufite ico twabibye kubera ko mutabitwohereje mu rugo tutaje ni principe nimbuta yize bazogusengera urinde upfa utabonye ico ngico ushaka ahubwo ugabanya mahombi ukabiba uzosarura nusenga uzosarura ubuzutse uzogira amavuta nusoma uzomenya ijambo nukunda abantu bazogukunda niwangana bazokwanga bazoza byarabwaguye bakwange nyakukwanga uzoza wanga umuntu umwe kwanga abantu 10 ihame rya kabiri mwavuga ngo amen ihame rya kabiri umuntu agena umusaruro atarahinga umuntu azawugena atarahinga nukuvuga ngo umuntu yovuga ngo agiye guhinga kano gakaro kamwe akangaka kangana gutya ngo ntihugiye gutera ibigori no kwamambwa ngo ibigori ugiye gutera mono hazeramo ibigori 5 muzobirya ijoro rimwe ariko usanga umuntu ari guhinga umurimo ngana gutya wamubwira ati urarusha ariko muzorya umwaka wose umusaruro umuntu azawugena atarahinga mvukuntu byanditswe bivuga ibyanditswe byavuze mu Bakorinto ibice 2:9 ibice Bakorinto ba 2:9 ariko ndavuga ibi ngo ubiba nkeya azasarura ubiba nyinshi azasarura aho none ohinga kantu kangana gutya ukaja mu mahombe ngo urashaka kweza ibintu byinshi tibizokunda wahinze gatoya ayo mahombe yareke wongera ufate isuka urukundo ntirwashize kubera ko twarutanze twarushize kubera ko twarwimanye imbabazi ntizabaye zikeya kubera ko ngo wari wabariye abantu benshi ngo ziragushirana iyo ukomeje kubabarira abantu nibwo uzuzibona ukomeza mukitekereza amafaranga yawe yagushize kubera ko wayatanze gapapa yatanze 1,000 ngo ngahe ngo nimfega ngo ngahe ifa atanze ngo nari mpane nijari kwa kora fandara 1,000 ngo nongeye kugitanga ngo ngaho pfaga noneho ukuse ngo mbayike none nco kibazo dufite n'abantu ari mu gusoma agapaje kamwe kwa gatandatu akamabona ku cyumweru baramuryamiye yo kwigisha nawe ayi wewe wafashe ukwezi kumwe usoma Bibiliya kuzigisha ahantu henshi hatandukanye agapaje kamwe warusomye kera bamagutumira mu giterane oya wabibize nkeya bagutore ninjoro hari abagore batatu baje turatasha abagore 5 kazi za roho zibarikiwe kazi za roho daima mimi na barikiwe
umebarikiwa na Bwana. Ico kintu uri mu gukora uzogisarura. Nimba ari ciza komeza, nimba ari kibi so niba bashaka bareke kwirirwa bagusengera uzogisarura cyane, uzogisarura. Muzamwe ngo imvura ishinzwe iki? Iyo bavuze ngo imvura yaguye nuko umeze icyo wateye. Muzotinye imvura izinyagira ibigori bikera, ikanyagira ibishimbo bikera, neza inyagira urumogi rukera. Irya mvura izimeze ibishimbo n'izimeze urumogi, kandi urumogi leta yari ruhiga kubera iki? Imvura ishinzwe gusa kumeza icyo wateye. Bivuze iki? Bivuze ngo nubona Yesu yo kurinda mu gitondo ukora ubugome, Yesu yo kwama kurinda neza mu gitondo wongera ukora ubundi bugome, yo kongera imyaka yo kurama ngo wongera ukora ubundi bugome. Ariko ako sico yarakurindiye, yarakurinze ngo ukora ibyiza. Ariko wewe bwakeye ubona uwo Yesu kuba yakurinze ntaco bivuze, ukora kandi kantu kabi. Icya gatatu nsehoze ni ndangiza nicare turagana ibindi muri veye. Igihe cyo kubibatsa ico gihe cyo gusarura. Pastor uzamuhura n'umuntu afite icondo kigera hano, afite isuka, afite umuruho, nta musaruro afite. Ariko bwaca mu gitondo mugahura nawe yambaye neza, afite costume, abakozi babasarura. Hallelujah! Igihe cyo kubibatsa ico gihe cyo kugira gute? Cyo gusarura. Sico gihe cyo gusarura. Niyo abantu Imana ihamagaye bose ikabahamagara mukuri no mu mwuka, tizibahemba. Izibahemba nyuma, izibatangizanya basuzuguritse, bagatanga ngo ntirizokomera, ntaho hazogera, agatera intambwe bikazosoza imuhembye imuhaye n'icubahiro. Abantu bose Satani yahamagaye izibahemba batarakora, izabibahemba rugikubita gutya kugira ngo ibashuke ibinjize mu kazi. Niba mara kwinjira mu kazi neza, izobambura ibyo yahembye inabasebye. Ibihembo by'Imana bizabiza nyuma n'icubahiro. Ibihembo bya Satani umuntu azabitangizanya, Satani kazobikwaka ikanagusebya. Bibiliya iravuga muri Matayo 13:8 ngo izindi zigwa mu butaka bwiza. Zeriki zera imbuto nyinshi. Ariko munsi yaza zibiba yazagira ngo ntacu yakoze. Yatahanye umuruho gusa n'isuka. Yamenye ko yabibye neza, umunsi wo gusarura azagaruka adafite wa muruho, adafite na cacondo. Yaje gusa igihe cyo kubesa ico gihe cyo gusarura. Mwakira ijambo ry'Imana turaza gukomeza.